Nažalost, kolegice Lukić, ne mogu vam početi ovo izvješće s uobičajenim dobar vam dan, poštovani gledatelji, jer ovo što se dešava u južnoj industrijskoj zoni nije zabilježeno još od ratnih dana i topničkih napada na pogon INE rafinerije. Povremena eksplozija sada je nedavno odjeknula i 7. po redu, javljaju se svakih nekoliko minuta. Građani koji su nasuprot ovom pogonu, to je kombinirano postrojenje 2 sisačke rafinerije, su u strahu, govori se o evakuaciji, dio radnika je već evakuiran, međutim isto se dešava navodno i u Janafovu terminalu. Stup dima visok je, vjerovali ili ne, preko 200 metara, viši je čak i od najvažnijeg dimnjaka rafinerije. Međutim, glavni je utisak premalo gasitelja, počelo je borbu sa vatrenom stihijom. Riječ je o vatrogascima INA rafinerije, a tek nedavno prije pola sata, recimo, pojavili su se i profesionalni vatrogasci iz Siska. Naravno, građani pitaju gdje je sada vatrogasna postrojba grada Siska, gdje je ta državna uprava zaštite i spašavanja. Pitaju može li i treba li kanader pomoći ovim ljudima koji vode neravnopravnu bitku sa požarnom stihijom. Uglavnom, crni dan osvanuje danas Siščanima, osobito ljudima koji stanuju u neposrednoj blizini INA rafinerije i kombiniranog postrojenja 6.